Kublejbun fibro session part. Kijimtip nam tai kubor light kam kiba light nakapor shakapor. Tekidon ki post kiba light ha po kashnat trikam sipai ka Indo Tibetan Border Police Force. Tekini ki post kidei tang namanta kikente. Dengan pelik kum kene kan notice the recruitment for the post of head constable midwife. Teki egi jinon kam nam takane lada pikwa ban apply sampai hadu kabakut. Online application are invited from female Indian citizen to apply for the following post. Tang nam tai kente. Ka post kede head constable midwife. Ka online application ada sedang nadu kendai tarik benai Jun but kan code will be closed on 8 July 2023. Kan code ha pratarik jong benai July arajar arpulai. Deki post ki total post ki don kumba prapoi teli live sao nam taki UR category RPR nam taki OBC khat R tali nam taki SC but rew tali nam taki ST new tali nam taki EWS baro kilong prapoi tali AA. Teka pay skill nam nagane kadai level 4 katulop ka sedang tangka pay skill maka ka arpsan hajar san spa te claim kenyi taki allowance ki ban sayo extra pan tela rakhen gut kita pada kan poisa ki live husan hajar ngathai kan cross sis kita hi bar kita ki allowance baper kan poi kumtai starting kata kan queue wait man ngakapor kan poi ki allowance aida eligibility condition pide ban long kumno ka age kat e bro te ka snem ka de long khat pra hadu live post name la khen lang bat ka age relaxation nam ta ki SC ST mo kata te ka qualification pide ban dep pass ya class 10 bat pide ban la dep ru ya ka course ANM diploma mo pass auxiliary nursing midwifery course from a recognized institution pia ban pass ru ya diploma course ANM la da pila pass ya kene pila ban apply recognized from central lane state university state institution ki bla recognized the government ngai kita pass class 10 but pass ANM kita artali dan la dep na kita te ka don ru saka haj ka haj nam ta ki schedule tribe nam ta ka north east kadai shispa sau punyo point san centimeter dan la dep na ta kan don saka jingmare ka balong praspa meter phya pandep haga minute ka balong 4 minute ka balong praspa meter phya pandep hapo ka sau minute sau san second te kan don saka long jump kan don saka high jump kita pihak pendam dan lada bi kita lada pihak ada begini don kan jing tahu ke haj ke biang tekan don saka written examination pihak pas sika written examination nam takani dala pas sika written examination tekin don saka document verification kin don ro saka practical examination kin ai practical pi kin rai kin yalami pi hospital kin sa ai kita ke practical kin bu ikitiar pa peja pi kelijing keliru ki pa kelish pang tiar mar phila pas ka NM te pidi ban tip mar kadesh pang po hospital te pihak kin pen ai kitiar sa phajer kerteng ne kum ta ter phila di ban tip hi kita te kane registration fee kade free omdon ban ka man CWA te pihak ban apply online link ba ka website www.recruitment.itbp police.nic.in. Tekan ni link rungan bu hapo description. Klik nang tu bisa poi hapo ke website, sa check itu kidon ka recruitment pelaban check nang tu pelaban download ke PDF kadon ka jaka ba pihak ban register shua kumba phi register ha ki online ba picap kam ta ha register shua lalde sa la ban apply badai kini post pada. Dan nakaliang jung phi ki ba kwa ban apply kan ni ta sa pendap no kita gijin don kambro ki badai ban apply nam ta kan post try tang atu hi jeng pentip kublejbun